unabugia ati haraka haraka. Yes. Usiaro boro hono hudhiru ni pastor watu. Ukirikireria moni maundu maraigaga ari. Yes. Ngoma inastahili kwa nini gukorwo ikira ekatendereza. Ya kile semina ciake. Ya semina ciake. Maundu maria poniagia. Maundu very serious by the way. Yes. None tumaundu twegaragia kuu thiini wenda tondu ane tumaundu twega. Twagwitigirira ati andu ne magikindira wendo. Na wagitwarithia uria kiagiriire. Yes. Tondu araiga wendo ti kwini. No motivational speaker nake. Ano andu siri. Ndio raigwa. Ate. Wewe. Waigwa. Ni tondu mundu aitagwo ni nyambere gitaruru. Agwera tindikana na waguega. Yo thindo ukirora na guku uguo ukihugura ukiroraga. Eno kuona. Yes. Maundu macio by the way they don't help at all. Yes. Agwera we kaeni chini mujadiliane. Na huyo wako mko naye. Mnaweza jadiliana. Mnaweza ongea. Yes, you can talk. And mambo inakuwa sawa kabisa. Ikiria wonete ria mbere mukimenya na mukioyana no nginya ukimwira ni wewe ilikuwa ugitigacia giothe riu niki wambiria kwihugura ndu ni urigagwo niki wonete kare kwa wale muguruku ya muragaya tere uragiaga nini ndio naleke dona ndekuru ilikuwa kifunga macho. Yes. Kana ko hekindu anjikireire we ate hekindu anjikireire we hekindu anjikireire waikia mundu ucio si wa muruti iguru wa murora guo ko na satini ndacagurire uyu ni utiri ndacagurite ndigendire muruto uyu. Yes. Ginyoko na ate na macho kegeza. Yes. Amurora guo aikurehera irio kona tarathua mundu aginya gati Yo tindikana kwa mutindikanite oragia tata kona balance. Yes. Adina mete gutara da uterera kama tarorie tete sensibility ni your wife agikogoro au gataro kana mweno